ubak Preston Tensong, National Vice President ke National People's Party, ulang bagi Wei Seng Sanyima, Kim Nur ban bu Chingdwai, Shoban sedang jelang kembali ke NPP, namar kipun ada nur tang ban syutir brio. Yakni ubak Preston ulakran nak jingyelang ngelap election MLA, kebanlang mentau benai, nak mentau kertong ke parti na Jirang Constituency, ubak sosna sotun, khandru trek rumpang, arjar pulai peterkema. Unjuk ke jimbab semua, agak tin mulai, saya pulih bagi sibet apa yang Kabama, nanti kabama. Pet mangina kaliang kapatian pipi. Ngisim, yakakam election, yakakam ban syakri kipajba, kadekakam kabakentang, bakakam kabakajable. Balai rai baman bagi pelong meeting, ngidai ban pelong iswaki jingduai, menaik teman masan badon bulom, ida pen kentang. Hapet cuy parti jadi pelong jingduai. Not iban belum didoain nama bangun ban suker breu. Kinem not ban belum didoain balai not. Namar belapun na kedok not. Bangan suyuk bek yu badan sotun. Nasnei beti ini bepri ki player football ngida ya pek World Cup manu benayu bakan ar. Hiyo iyong ni lagi beberut. Syabe chicken madam. Syak disqualify. Syabe sabar. Yo red card yo. Tengah orang yang fikir pajba joge Jirang Constituency barok away. Menta ka kenti haka arterik to gin ay no dak red card ini perlu. Ginay red card. Namar arpanyaw ngakok, namar arpanyaw patip. Naong yang piko kilong kemi kilong pa kikun samlah. Kenmau dapuk jiwai. Nak kementak ke arpun yuteri. Kadon kau ke meeting lah kerenteng ni kata. Ngongi habang ijit ye kinong yalam balang. Kinong yalam diam. Ngida pelong jingduai bun tayo. Katba jit MLA pat ngiduai tang mentak kami lah saling kebut. Lelong mo kata, kamlong, mulai pengakaran kai kamlong. Kat banjir ya unong yalam, uban yalam ya ke konferensi ke badon saupo hajar, ngut kipat ba kamdai ke kamdai. Ni habyo ubujanai. Lengkem tang orang pingin syak yalam syaloba losan. Bat bila mat, yau arajar kerlai jo ajaran pra. Selamat. Ngan menjadi keteng hitip papi. Tidak katakan daun ngomong ya pi. Slow bahasa. Dak pelong jing dua ke depan. La ijong hijingnya. Meghalaya kajingsingan ha ke imlang salang ningkong baro kijinggeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sya ka jating ka benai kata kalong khat ar jating ka snem hakane ka apnyo trek urumphang shanya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya.